Abajuba hanyanja ya Kazinga cano bacobangirirwe tibineho kurabya amato gabo babana bazahamya ronka katungure ya Kasese hamwe na Rubirizi ahari Kazinga cano tufuneremo ibisambe bikuyabiza tuteganisiba munonga sente zitu ziferira ha ikisama cyiza kitwara ubutimba tukubasa kubufuna bugenda bitwosa rose munonga cyazo mu butimba toine cyo kujyamo no kwikaho karangu cyabwikire ukataha ejo ni rose ovuiki pisi yo butimba itukosa ne biro mitwarasa atwasanga ngo cyatwara ubutimba nki 15 izo ne mitwaro 9 ubu ni million plus kibere cyiza kimwe tugumikiriza kigenda konkata yizire bena byona byakwata ki kandi bya sisirito abashoyi bya sisira n'abatourism abo kuba tubine abakora by'amato gabo kuzakorambara ibisoro byabo abashoha bano bashaba bebembeza kurundo mubaze okwe kifunje kikirafururwe bakagumiza mu nemirimo yabo umuhanda kurangu ikinyanse cyo cyakora ki yakisara amagezi kurangu yatenyonyi yacyosya cyabona kuruga omumwanya gwitu tubone kutekana kabasoyi bakatunguru Kasese tukurema kandi tutura mpaka nabo kinabanyisaba batuyambe barebeke ngo umuringo gwo batujiramo kisambe icyo bakitukura tuza kusima boko banito tugezaho konka amagezi naiza waganda Sergeant Moses Kambeho orukujunanizwa no kurwanisa insho hamba hanyanje ya Kazinga cano hamwe na George Hasumu yatugira ngo kifunjwe eki nabo cyo bateganise munongo mbikwekweto byabo kiteganisa munongo mu operation zito nkita wa FPU akwantu tukora batonza operating iri muri George kandi kiteganise munonga abajubi akwa tubakirwa muri George ngo bakrossing Kazinga cano baza running sites zabo. Sergeant Kambeho yagaruka yagira ngo bamazire kureba ngo abo kurinda nyamisho mu irinjo ry'Nyamisho ya Queen Elizabeth National Park kugira ngo abajubi babeno ba parking amwe amato gabo obwishongero ukorwaho so cyo kure 20 tugezaho kuronda aho ziragumene parkinga amato garagumene parkinga twatanisa n'abawuwa akwa tuyino kwashaba ko nyanyeri yagati ya paka gasha kwa Gilbert Muhanguzi.